babuye ngobuningi lapha ke abantu bafika ke inkulungwane ezimbili bezokudla ke emzini wako Lovers Lavita njalo libona kunje abantu kugcwele bayibunyonyo njalo libona nje wonke bantwana abadala bonke babizi lapha ke endaweni yakhe emzini wakhe wonke umuntu uyadla bona ke mbuzo umama lapha no baba nangu Lovers ulenzela umdlalo kangaka lithini hayi thina sijabule kakhulu sibona kuhle njani noyenza into enhle kakhulu ukuthi lathi singasikukhangele kusasa lathi sizafisa ukwenza lathi sizame sibona okwenziwe nguye wena umbani mama Mina phela Dlovu ubaba umukayi gunda lapha esigabeni senu uzwa kuthiwa ulenzeleke irrigation uzama ulungisela le damu le dipper ake lisitshele ngakho lokho kunjani kodwa hayi nisenzele umsebenzi omuhle kakhulu nje nisenzele umsebenzi omuhle kakhulu bona ukuthi ngabe inkosi ngamengezelela belifisa kwenziweni okunye lapha njwana umuntu la obukeleke kathesi lifuna kwenziweni okunye lokukhalelayo hayi senze konke sibuyelela ama-project asibuyelela ama-project sibona ukuthi intsha nayo maybe kungaba khona engakufunda khona lapho okay so liyambonga ngamntwana ebuye ekhaya ezoyenza into ezinje kakhulu sibonga kakhulu siyasazi singabonga sithini kunjani Ezra Tshisa Sibanda ngiyaphila uthini ngomntwana lo Lovers lo wenza into enhle kakhulu wasilethela la uvele emazweni konani wenzeni kahle kahle lapha lokujabulelayo ngizothoka kule irrigation selenzela amanzi bayenzela amanzi mina lawo mina sifanele amalayithi phela Sibanda selamalayithi kanti uzabona sokusisa selamagezi ezindlini hayi wena amasola la hey madam uzabona nje wasokusilana ntona hayi no siyabonga ngiyabuya ngizokhuluma la okay siyabonga badla libona ukuthi kunjani ke gcwele kuyadliwa baningi abantu kumagama gcwele kwesabela ngithakula mina sisale ngadlanga la umuntu omele sale ngadlanga lapho umuntu ke ukulayini yonke indawo hayi ugcwele ke yamangalisa abantu beze ngobuningi babo kuhle yonke indawo linjani bomama kunjani ukudla logogo la khona uyadla lapho akula muntu ongadliyo akula muntu ongadliyo abantu bonke ke abantu abafika 2000 abadlile bonke akula muntu ongadlanga namhlanje sikhona apha ke ekhaya sokwenzala lapha ke Mr. Vasi Lavita abantu bathokozile lapha besilabantu ama-numbers adlula 2000 bonke badlile basuthile into le usuyenzile uyenzela ke abantu uthini ngakho lokho isiphiwo sakho sikaNkulunkulu asibongile ukuthi abantu bayebaza bazocelebrate into bengibayenzele yona bajabulile they are happy they are very excited as you can see they are still around. When people are not happy about something, they would have walked out a long time ago. So people are still here, they are queuing for food and drinks, which is here. We're going to provide for them as we always provide for people, if we can. As a fan of yours. Uthi bona kathesi kunje nje laba bantu laba vela lapha eMambale and wena wakhuluma wathi angeke ngikhohle lapha engiphuma khona la nxa ke nginamabhizinisi ame eSouth Africa ngizisebenzela kanzima kodwa ngeke ngikhohle abantu bekhaya kusekhaya la. Even though they say I'm an alien here because I'm known as a South African, but my father is from here. But I'm happy that I've made change in other people's lives. Unje nje kuyini ofakileyo batshela ngesindebele abantu bakwazi into benzele yona uZulu lapha balalela. I did a system for fill up a dam. I donated the irrigation system for the community, about 10 villages. Also
did a water scheme that 7 families around me, they benefited water, and 14 families around me I also did a lighting system. I installed tower lights for them in their household. Ngikhuluma nabogogo nabokhulu lapha babuye kimi besithi bafuna ukuthi bakhulume nami bafuna ukubonga bathi bafakela ama-light sebelama-light sebathi basedolobheni bona ngokutsho kwabo into leyo wacabangani wathi angeke ngibe light ngedwa lapha ekhaya. No, I just thought ukuthi it's important to empower my own. These are my own. Intsha le uthini kuyintsha elandeleka lesikhathi ubatshele ngesinto ukuthi bezwe khona le Mambale uthini kubo ngesinto laba batsha abasakhulayo. No, ngithi kubo they must focus bayekele indaba yama-drugs injengo kulento kuthiwa injengo abayiphuzayo la bayekele ukuphuzana lento ezibaphambanisa imiqondo baye esikolweni bafundele izinto ezizabaphilisa nezizabaphuculisa empilweni ezizabayenza babe ngabantu. Baba uHamilton ukaDlamini ulapha ke liyamazi ukuthi ke usedlala imidlalo eminingi theater amafilimu uyadirector uyabhala njalo lapha ke silapha eMambale akusitshele ngendaba kaLava lazelana ngaphi. Mambale sisuka eJozi uzofika la eMambale but i-relationship yami nale host namhlanje uLovemore Moyo isuka kude sisalamba siphethwe indlala sishare izinto share isinkwa but asikaze sishare ivision. Le vision, that is why I'm here to support him ukuthi ungitshelile ukuthi wenzela abantu bakhe abantu bakubo umphakathi wenzeni inkomo ziyadipha every week and aqala lokho yabe zidipha mhlawumbe after 3 months and all that to simplify life yabantu. Irrigation system vegetable farming khona okuningi okwenzekayo. I think he's a role model of the current ideology yokuthi let's make everything work as empower abantu bakithi abantu. You know what an empty stomach is dangerous, so I'm here to support him and I'm glad izolo kuhlatshiwe masiqeda ukuhlaba inkomo eziwu2 ubaba eqeda ukukhuluma ubaba uphaka maqeda ukukhuluma imvula yana maqeda ukuhlatshwa and then saphuza ama-drinks kwaba right. Namhlanje the actual event is happening just after qeda ukukhulunywa yonke into baba maqeda ukukhuluma imvula yana, so it's a blessing and I wish we could keep this blessing and stay to our promises ukuthi nje mesithembisa abantu something said no okay so sonenzele into sibenzele abantu nje badinga leyo nto and the rest is history. But I'm happy now umuzi kaLovers and lo muzi uthola because people are blessing him wenzela umphakathi. Everything that we do, let's do it for the people and enjoy So the uthini fruits. kuyintsha yaseZimbabwe le lalele ngalesikhathi. Intsha yaseZimbabwe musana ukulahla ithemba sesikhona so developer se-empower ama-talent enu senze sure ukuthi you realize your dreams. Njengoba lava siseqalile siseza nabanye bazoza because we can't just let abantu babe hopeless. Something is going to happen. Zimbabwe will be one of the best countries soon and it depends again on youth yaseZimbabwe. Musana uhlukana ne-crime, don't take ama shortcuts, just focus on your dreams and make sure that you make it properly. Yizwe lenu le ngiyabonga kakhulu Balithanda and nilithande and sikhona thina sonisupport bakhona nabanye kwezinye indawo so ningalahla ithemba sikhona sila nabo Ezra sisebenzisana sibambisene manje. We want to develop every talent, everything umntanayo sibone ukuthi yini angayenza. Ngubaba kaLava Moyo besingaye namhlanje lapha ke uJinja. Baba akuthi igama lakho. Igama lami nguMilton Jinja Moyo. Uyozala lo mfana. Yimi ubaba kaLovers. Asizwe umntana wakho baba. Indodana le izalelwe khona la eMambale. Yakhulela eSouth Africa. So ngokukhulela kwayo umama wayo ngoweSouth Africa. Mama wayo ngoweSouth Africa. Konke okwakhe ukusebenza kakhulu eSouth Africa. Yonke impilo yakhe uyiphile kakhulu eSouth Africa. Lapha ke njengoba sesiza manje esebona ukuthi ekhaya yiko kunekusasa lo muntu wonke ongubaba
yikho efikelana wayenza izibukwayo wathenga inkomo wayenza ama-irrigation ngale edamu yenzela abantu bakibo khona lapha kontande eMambale kuyinto enhle kujabulise isizwe sabogululu bononibukwa nalapha abalele khona bonombangwa abayibo abazala mina oyisemkhulu nabogogo wabo ubandondo bajabula kakhulu kuba nomntanabo ofana nendoda enje ecabangela ukuthi khona ikusasa liqhakathekile njengoba impilo iqhubekela phambili ngibona ukujabulisa kakhulu khona bakwenzayo befundisa nekusasa labantu beZimbabwe ukuthi uma benezuba yabo benze okunekusasa okuyimpilo emhlabeni wonke umuntu kufanele benekusasa eliqhakazile njalo uma uyindoda njengobaba wakhe naye wakwenza khona lokho waphuma khona lana esiyasebenza South Africa wabuya naye eyenza semu njengaye wayenza izitolo wayenza umuzi njengoyisemkhulu yikho ubona naye uthethe indlela kababa wakhe. Ngibona kungikhuthaza lapho ukuthi-ke wena ulawo mama ababili la kumele alandele njengawe yini ujaha usuthethe phela omama ababili. Mina kahle nginomama bathathu bathathu amakhosikazi amathathu asemthethweni oyi-one unge-South Africa ababili bala ekhaya. Wena uhlala baba wena uhlala ngaphi? Mina ngihlala khona la ekhaya. Kodwa babona njani we-South Africa? Ngihamba ngoJanuary nje ngiye-South Africa ukuphela kwaJanuary ngiye-South Africa. Uyadima futhi omunye usifo? Cha sengikhulile uyala manje umbangwa ukuthi enough is enough. Uthi kade sibheka umndeni lo uchiyele kusasa eliqhakazile. Omama amakhosikazi abe-South Africa langaphi umama wokuqala ngowase-South Africa Emelo umSwati kube sokuthi umama wesibili ngumZulu owaseNatal ngumZulu owase-Diepkloof ezone 1 eJohannesburg. Owesithathu ke yena phakathi eSwatini umSwazi. Awukho lapha zange uthi lapha ngicela lana hayi kwenyanya la hayi kwazenza akwenzwanga yimi kwenzwa yibo usebenzela khona bengisebenzela khona eSouth Africa kuze kube namhlanje ngikhona lana vele ngidese khona eSouth Africa ngihamba mbuya amazuba wona la amphikisayo khona lana ngiwalanda eSouth Africa yipentsheni engayinikwa uMandela yiyo emphikisayo khona lana ekhaya. Manje umfana umkhuthaza lo la chaya uthathe bebabili bebathathu jaha ngimkhuthaza ukuthi kusakwaniseki mntanami unazo inkomo uthengile kodwa abathathu akusakwaniseki njengokwabo wakho yena lo yi-1 bambelela ungeni ngapha ungene ngapha uphume kanje njengoba kwakho. Mina nganginikwe something egazini ngabakithi abakho wena usinenze nganginikwe ubukhosi babogululu ukuthi yingqungulu yabogululu konke yabikwenza baya bemncedisa abakogululu njengaye bayamncedisa ngoba nanku usendleleni zikababa wakhe. Lapha ke labo baba besigaba uzatsho ke ngicela ke ubaba uzithi usu-introduce ke mhlonishwa wethu uthi ngubani? Hayi mina engikhulumayo nguHeadman Badenga. Silapha ekhaya koLovers koMoyo koJinja. Into esiyibone lapha sibone into enhle kakhulu. Sivakatshelwe ngabantu bemzini abavela endaweni ezitshiyeneyo ngenxa yentuthuko eyiyo ebalethe kule indawo. Sibonile ukuthi ijaha lakoMoyo uyenze into enhle kakhulu lapha esigabeni. Uyenzele isigaba ukuthi abadingele isubmissive pump yokuthi kudonswa amanzi esikotsho siyathela kumajojo ama 5000
liters i-capacity yakhona. So irrigation le esisebenzisayo inkulu ikwana imizi engu-34 esikhangelele ukuthi ukudla okuzaba kule indawo kuzaba kunengi kakhulu. Siza kudla sisude njengalokhu president wethu uhlele ekhuluma izikhathi zonke. Indawo iyakhwa ngabanikazi bayo. Silapha indawo leyi uyabona ukuthi siyaziyakhela. Ngokunjalo siyakhuthaza bonke abantu abakudiaspora abayibo esikhangelene nabo ukuthi asihlanganiseni izandla siyenzeni intuthuko sindawonye ngoba ukwakha lapha ekhaya kuyasenza sibe lokuthula siphumule sisemakhaya. Ngiyabonga. Lo honorable lapha ke honorable Igama lami Honorable Dalani Mkhulu oweMango constituency eMatsau. silapha namhlanje mama uzobona ke umuntu esigabeni sakho uthini ngala Ngithi namhlanje ngisisekhaya esigabeni sase ku-Ward 9 eMambale endaweni ekuthiwa Intale sisemzini kaJinja Lovemore Moyo onguye simeme lapha emzini wakhe owenze i-development kumphakathi wakubo wabadonsela amanzi ukuze babe ne-irrigation waphinda wabadonsela ama-lights ebathengela ama-solar panels wabenzela amakhaya imizi eyi-14 okuyi-development enhle intuthuko enhle esifisa esigabeni sakithi esikufundiswa njalo okuyindlela ihlelo lukapresident oluthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi bayo. Indawo yakithi yalapha ihlutshwa ngamanzi kakhulu isigaba sase i-region yethu ihlutshwa ngamanzi ikakhulu indawo zanzenezi zasemambale. Manje ma abantu beze bethola amanzi into enhle kakhulu. Siyafisa ukuthi abantwana bethu abafowethu abase-overseas abasezindaweni njengabo South Africa, UK nakuphi besebenze bekhumbule ekhaya benze intuthuko enje esigabeni ukuze sakhe iZimbabwe yethu lesizikhuluma upresident ukuthi sizakhele thina sizokuthiwa nika inobaka nebene bayo. Yikho okunye okwezinto okunjabulisayo umphakathi ujabulile bajabulela amanzi njalo bajabulela intuthuko abayibona kuwe. Siyambona wakhile umzi wakho omuhle okuyi-inspiration njalo okuyikukhuzela abantu ukubona into enje bazizwa beqhubuliselekile ukuthi endaweni yakithi eMangwe ePlumtree kube nomuzi omunje owenza ukuthi sibone ukuthi sonke singakwenza masine spirit esifanayo. Wena ke abanjona isigaba sakho ke sithuthuka labantu labangasikhuluma besigabeni bathi babonga ngendlela osebenza ngayo bakuthakazelela obunye ubunzima ohlana labo kuyini esigabeni njona ke lesi abantu bathi ke bakhalela ukuthi ncoza balungisela imigwaqo kodwa konke lokho kwenza abenzela khona bakubonga. Ubunzima esihlangana labo kakhulu indaweni yakithi ukuthi akula isikhathi esiningi izulu alini kahle. Abantu bayakhala ngendlala njalo bayakhala ngesikhathi nesizulu bayakhala ngebridge lelane elisesimuke ngoba linceda abantu bangapha eMambale liphinde lincede labangale abantwana baya esikolweni zangale abanye beza ezangapha linganetha kanje abasakwazi ukuthi babuyele emakhaya labana bangale laba basakwazi ukuthi beze ngapha emakhaya kubo singakufisa ukuthi sincediswe ngakho ukuthi ibridge lelana njengoba selaqala ukuthi lakhiwe liphele ukuze izakhamuzi nomphakathi waseMambale nomphakathi waseMango wonke osebenzisa laphana usizakala. Dadewethu ngubani igama? Igama nguNithi Maseo endaweni yaseMatamhlophe. Silapha koLavas endaweni yaseMambale. Into enziwe ubhudinhle kakhulu kuyona lindawo. Siyabonga phela sesidlile sasutha loba sisuke ezweni elikude kodwa sikwazile ukufika kuyena lindawo sizumxhasa njengalokho ngade sicela ukuthi sizojabula naye kuleli khaya lako Jinja Moyo. Siyabonga kakhulu sibonile phela konke okwenzakalayo kuyena lindawo siyabonga phela sibonga singaqedi. Kuthiwa wakhila abantu ke ezibholana amadibha nama-irrigation. Yebo kuthiwa njalo sikuzwile lokho loba ize singakakuboni kodwa sizwile befakaza mpela kakhulu ngakho lokho. Uthini wabanye abasakhula njengawo ngendawo le Meleni? Hayi ngathi nje kubantu abasakhulayo labo bengahamba ezinyathelweni zikabhudi beyenze nje ukubhuda esenza besiza umphakathi ayisonto kaLavas yodwa kodwa kuyinto yomphakathi siyabonga nathi kakhulu.
Yebo ngubani ibizo utsho? Ibizo lami nguSophie Maphosa, mina ngibuye ngivela koBulawayo eRomney Park. Ilanga leli ngazwa ngalo unyaka usasephakathi, kodwa ngaba lesifiso ukuthi khona lumuntu wenza ama-projects kangaka awuthi lami ngizobona bentoke ngisizwa ngomza wami omunye usebenzele ePlant. Ngathi nxa usuhamba mbona konke lo muzi wakho omuhle nangakho konke okuhle akwenza esigabeni, ngafisa lami ukuba ngize ngiyefika kuleli langa ngikadizole ebusuku ngaba lapha ngathi mana ngizobona imisebenzi ngizizwele lami ngale misebenzi emihle ayenzayo ukuthuthukisa isigaba sakibo. Hayi lami njengomuntu ovela koBulawayo ngiyafisa ngithi balenhlanhla abantu bakulindawo ngokuthola umuntu onjengoLovers. Lami ngaye kuthiwa ngwakithi lapho engisuka khona eRomney Park, ngithi ngaye konke lokhu okwenzakala lapha kuyasabalala kuyekhatshana, abantu bebona ukuthi khona singakhangeleli inkokheli zethu khona lephezulu siloke sisola ukuthi lapha lalapha, kodwa nxa kukuthi abafowethu labantwabethu khona la abaphetsheya bangazala lumqondo okaLovers babone lokhu akwenzileyo ukuthuthukisa isigaba, labo bakophe khona lapha bayenze njengaye. Siyabonga.